Thirtu te hin zawayin se bai vek ule tunchum video a chuanin khawvel thununtu elites te ya an soi chen khawvelina an hmel kan hmu si lo ma se langlo lama sum tam tak thoa aruka khawvel thununtu te chanchin kan soyanga chungzinga chuanin chung kholian tak tak le chung ko sang sang anoma tunchum video a bik chuanin Rothschild chhungkua hi kan chui bing bik donani kumtam tak liam ta achang to khanin Rothschild chhungkua hi mi hung tak le mi hausa tak anlo ni in khawela hianin zung anlo kai khet to emema khawvel pumpuya sum le pai chevel te anthunun ne emema indo na te politics te ram le ram in rel bol na engkim maya khanin thu anwanei theiani kumsang khazasari somruk pakwa hunlai khania heti hunlai hianin Frankfurt Germany a chuanin mayor Rothschild a chuanin achi awangi mo ahnama wang khanin engma ramte anei theilawa ti chuan an chungkoina an no ti thin chu zomve in puan thante azwar chauve chanta khati hunlai khanin judami ni shim khachu thil harsa takania chanchu sumdonte amphallawa na chapa ngaite tho amphallawa ram annei theilawa tin chu mai ba ka puan thante po hanzwar machla silk te linen puan cha angji mi hausaina annei chinang khachu anzorve anphallawani Mayor Rothschild chuanin khang awang khanin harsatna engi mo chen chu atoka chu wang chuanin athil ti lai chu ban sana lep thazok a hmu theina turin thil dang dap aril rukta ti chuan thil hlui hlu tak tak te hanzora gold coins te khamidang hne na han thleng kwal kha na thatak mai le sumna sataka alag lu na turni in a she theita Rothschild chu mi fing tak mai ania chu tilama han kal chu akut a hmu em maya lotlin na satakin a chang chhauta chu a thil ti chu voini thlenga kan la man chhauta khi alo ni tareng mai ti chuan court agent angin na athoka voinia chuanin stock brokers kan tiang hi ania chuta a client poimo te umai chu Prince William has Malsawmi ania Prince William chuanin gold coins te chu leya duwa chu wang chuanin Rothschild te chu market atangin minwala khom sakte che ti nangen china ti chuan Mayor Rothschild te chuanin gold coins tu poisa puk chopin alei china ti chuan man zokin Prince William hne na chuan a shal china ni chumi omzia chu thil leitu le thil shal tu anita he a thil ti chin dan hi front running an ti avoinia chuanin chu stock market te po kan ti thei ome kumsang khazasari somriat panheron her chwame chuanin Mayor Rothschild te chu athil ti na chu a hlotlin emawangin investment manager ani ta hiala tin Prince William ma hausakna zau tak mai enkoltu aloni ta ma se heng thil zong hi Mayor Rothschild tan chuan bulchan na chawani he khawvela hianin sumhnar te nget taka adin theina tur chuanin bank adin angai ti chia ti chuan kumsang khazasari a hanral don mewak kumsang khazariat an hangkai don to a kha chuanin Mayor Rothschild te chu Frankfurt ta mi house ber lo ni chhauta ma se khata khana du tok mai lo a he a hausakna le khawvela din hmun tha an chhungkua le a thla tena an chanzel theina tur chuanin ti tur danga omani ti a hria chumi ti tur chuanin aina sazoka ma alak angai ti a hria Frankfurt ta emo Prussia area mai ni lo khanin mun zau zoka inzar pharangai ani ti a hria kumsang khazasari somsaria khanin gatal schnapper ne nanin neya fa som le pakwa an neya chungzinga som chu aron puitlinga ta chuanin fapa panga an neya chunga fapa panga te chu kongshang changin zirtirna apechina anthiam tok ta mo tia chuanin Europe rama khopuilian taktaka atir chuak ta a fapa panga de zinga pali chu Vienna Naples France le Jewel Empire anti London ate chuan atira James chu Paris a kala Nathan chu London a kala Solomon chu Vienna a kalin Kalman chu Naples a atirani afapa pangana chu Frankfurt a omthung kumsang gazaria chawa khachuanin Great Britain chu ramlian tak mai le ram chak takania khovel rampum puhi a opti theideu tho ani British long sipaite anchak wangin tui chu an thunhwaya anda an op ani bermaya heti hunla hi Industrial Revolution ania chu chuan Britain po chu development na satak economy te apea
London a sum chevel phei chu alian thamin an se em maya tin chu mai baka kumsang kha zaruk somkwa pali khanin Bank of England chu din nin alo oma chu wang chuan khati hun lai khan London phei chu khove pum puya financial center ani hialani Mayor Rothschild chuan in Frankfurt a sum don na lian tak mai neya mi house saber ani chungpo chuanin an chhungkua a thalo zel ten khawvel an op theina tur chuanin Frankfurt meya atok lo kan ti to kha chu wang chuanin afa pakhat nei thana kha London a atira ti chuan London a han kal khanin nei thana tang kha chuanin pressure asang em maya apa mit atlung tok lawang ti po alawa chu wang chuanin sumdod na a han soina atile business deal nei reng te po khanin a thinarim ma chin em maya ma se nei thana hi mitum ru le athil ti na chuanin hlotlin tumtla chin mi ani nei thana chu apa Mayor Rothschild ta khanin pound sing ni ape a chu nei thana chuanin investment a peipun adu ta a kumsang ka zaria chhobor vela khanin textile industry khana satakin athanga chu wang chuanin nei thana chuanin kha thil a mu khanin textile industry a chuanin investment atita a kumrei lo te chungin pound sing nia investment ajan kha pound noi riata apung chhawdor ani ti chuan apa hnung zuin Rothschild Bank chu Frankfurt pon lama chuan a hong ve ta ni textile industry a investment ati lai khanin nei thana chuanin hlephi mun thuma changin alo lut theani ti hmuwa chu puan than supply chang le adaina tur supply chang le an siam sa marketa zorna changin ti chuan textile industry a chuanin puan thang karon supply cheunga adaina karon pe bok cheunga inthil siam zong chu ka hnena ron lut ro se atia chu ta chang chuanin hlokna mun thuma changin a hmutani ti chuan chung an thil siam to ho chu midang zong ain atlomin ala shal theizuya reilo te hnuwa pound sing he ka pound sing ruka achawa anu kumtlem te aron vei me chuanin pound noi riat lai alo nei ta ni ti chuan textile industry investment le khatiang ringot kha tilawin puan than fabric wang tak te chu arukin alaluta smuggling ati chanta chu mei ba ka metals shang thir te le manrua chi shang mai kha athon chwagin ape chhuaka alalu boka ti khanin nei thana chu smuggler lo ni chhautani kumsang khazaria le paria bor level phei ka chwani nei thana chu ro re la thiamna te mi akom thiamna te mi te ne na inkung kaina connection na siam thiamna te sumdon na athiam ema wang te chwanin mingalar ema chung sumdon na shang ati achanga sumle payalak lu te chu peipundan le chu aya hlokzoka siama da chat adu awang chwanin bank ahong ta ni he a bank hon hi apa ina Frankfurt a hon aya lian zok ma in ahunga amai ro chu hi apa chuan ron mu ve kher lo ani achan chu kumsang khazariat som pahni aron her chwa chuan Mayor Rothschild ta shisel na chuan niamlam apan chau sheta thi na chu kongkabula abok rengani ti le dan theyani lawani ti asha chuan afapa panga te chu ko khomim hun local zela an chhungkua ming thatna le an ro puina chu a chwai lo na tur chuan an chhungkua chu nget taka oma in lungrwal taka na thokhawa changwal turin afuyani he chhungkua inkung kaina te anin po na le anin lungrwal na hi voini thlenga an hlotlin na lungpui emo an hlotlin na thuruk chu ani kan ti theome London a bank honani hnuwa chuanin Vienna le Naples a afapa omte po chuanin reilo te hnuwa anom na hmuna chuanin Rothschild Bank chu an hongvele ta a mun la tak le munin karkik taka umma sela heng unaw mi pa panga te hi kong engkima anin lungrwala anin chanpui ton china Europe rang shanga bank an han hon nu reilo te a chuanin Europe khomal puya chuanin kumtam tak o indawna alo thlenga United Kingdom chuanin indawna chi shang paruk ngot mai an ma chon chung khanin an finance system he tak le lungphum thatak an ne wangin economic collapse an nei mi alo thung Voinia chuanin ramthil ti thei tak pakhat USA kan neya hamai ro chu kumtam takliam ta kha chuanin United Kingdom hi khawvel pum pui thununtu kum zani emo century pahni ngo chung khan aloni china Voinia US in aramri a hau ang aya na sahanin khati hun lai khanin United Kingdom chuan aramri a hawa tin azau na sabokani
kumsang kha zaria som pali ron thlen chau chuan Duke of Wellington chuan in Napoleon ne na anin be na kong sang sanga ne na achang chau zela chu indo na chu a hnuah phei chuan in France a thlen tir atumani France a omlai chuan in Wellington na chuan in an eile baratan tele sum an hman tur chu French coins angai ani ti a she chuak ta a chu tak mai chu Nathan Rothschild chuan in a hring nuna hun rem chang in hong ani ti a hmuwa mai atum lo until mamote a phushuk saka a puitlin thei chuan in a bank chu a hma ain sign la ranga a lian don ani ti a hailo ama chongkam takin a thil ti kha ol sam hmel lutuka heti hian a soya London a ka chen lai khanin East India Company chuan in gold coins pound noi riat lai mai hu shal tur an neya chung zong chu awain ka lei veka chu chuan Duke of Wellington a ril rupo a hne ngei ka ring tin ambil zong te chu a discountin ka lei vek boka sarkar chuan chu an sha chuanin an nei let le nge angai ni ti an ron soya ama ero chu Portugal a engtin nge an thlenang ti angai na reng an shelo azawai chuan ka laveka France a chuan ka thona khathil kha sum don na ka ti to zong a hlok ber alani e ati ani kumsang khazaria borlai khan in Europe chu indo na hmun hi ani ringot maya ram shang te chuanin foreign exchange market an mamo na asange me ma achan chu indo na I chan chuanin poisa I de anga ya indo na I chaklo le ale lam te kha poisa I pek angai le boka heng indo na shang om hi Rothschild chung ko tan chuanin sum don na hlok tak alo ni ta a mun shanga bank an lo nei na chuanin chuan sum don na chuna satakin apuya khati hun lai kha banking system an chan tir hun lai ani awangin transaction fee ti le thil reng a khanin rate sang takin an siama tin foreign exchange market a po an exchange changa za pariat lai kha an soibel angai chinani fees vela tele kat neu an neya khan ma se commission na changa suman lak lu kha chu a velek alani thunga Rothschild chhungkua chuanin he khawvel a hianin thil poimo ber chu information hi ania tin chumi atana changkai chu a thlendan a ran le ran lo hi ani bok ti hi an che chiange me mani Europa Indonesia shang omawang khanin beng shang tan chuanin tlak chhiat na ani lain Rothschild chhungkua tan chuan an ho sakna bet chatu ani tani Indonesia shang ate chuanin lelam pol te chu sum le pai nan chan pui zela chuta chang chuanin an ni chuan hlokna an lo tel chhun zom zela kan lo soito ang khanin Rothschild ho hianin information hi rang taka don apoimo zia an shia chumi ti chiang tur chuanin Napoleon an Wellington a hne lo khanin England mi poi ai khanin nei thana khana lo she masa jok dei ani chumi a shal vele chuanin thu thang dik lo a the dara a letling zongin thu a soita deya chuta chuanin London market a chuanin mitam takha an chi ai pha chumi na a hong chu investor shang te chuanin an stock enge moza chu mantlom takin an shal chur ta chu nei thana chuan alo lei vek thunga England in hne na an changani tian han shat meu chuanin a mani loka an share te mantlom u chuak taka an lo shalaka hausak pui lol na thamani ti an che chuak le ta sia chuti lai chuan Rothschild ro chu an hausak na alo pung thur tamayani hei hi indo na manga Rothschild sumbom apung thur na chan entir na pakhat mai chau ani zo ti chuan Nathan Rothschild te chu khawvel pumpuya mi hausa ber alo ni ta ni amai ro chu khawvel pumpuya mi hausa ber po hiani mel ma pakhat ne theilo alo nei ve tlat mai July ni somni paria chang khazariat somthum paruka chuanin khawvel pumpuya mi hausa ber Nathan Rothschild te chu kumsom nga pariat mi ni in boral ta a hei hian an chhungkua abara khai em maya achan chu Rothschild chhungkua chu rei takdam thin nia shiat kha an lo sia kumsom nga pariat mi lek ani a aboral khanin anu chu kumsom kwa ania ala shisel em thung si ani London Times te chu a thi na hianin pungkhom ngalin thu chwa headlines lian tak mai an neya Nathan Mayers Rothschild a thi na chu London tan le Europe ta na chamna ro pui tak ani a thi ni hi ni poimo tak le ni chin chhia tla ka ni e ti in an zia ka ni Nathan Rothschild ta han thi nu khanin market a chuan
ngong aneya ama ero chu banking system a nge taka zung anlo kai to awangin voini thleng hian Rothschild chhungkua tan chuanin hlok na le hausak na ani chhote zel mai ani ti chuan nei thana om lo ta ka chuanin shwai tu an mamo ta a nei thana u naw pa James Perry sami chu an chhungkua khaiding tu tur le shwai tu berata na ruat ani chhota a James hi unaute dang anglo takin nei thananen ani nang maya zirna chata ka changa ronzir chuak ani mai ba ka nei thana hnunga zuya nei thana ngai sani mo wangi na mi zia te ache zia te le midang te ne na sumdon na anti dan reng renga nei thana ang che ani hial ome James chuan Rothschild chhungkua a ho tu ber le sumle payan kol tu ber han ni chu a pressure asang ati mai ama ero chu mi fing tak le sum don thiam takani awangin an chhungkua ina sarkar sang an lo finance te bank achanga hlok na an lo lak te indo na sang an lo sponsor le an lo finance achang te a hlok na chau chu atok lawin a shia a tin competitors an mani ron el tu turte anon chhuak ve zela chung ho chuanin sum an lak luna kong sang in an lo pot hek ve zela chuwang chuan James chuanin kong thar dang ngai to atum ta a ti chuan indona han zo chuanin James chuanin railroad sa chuanin investment ati chhauta a Northern Railway Company adina chu voini thleng hianin French National Railway Society ina an man changkai ber hi ani chhauta ni heta po hianin lotlin na nasat takin an sangani kumsang kha zaria chawa khanin Europe chuanin bungthar akaya chuta chuanin rail aron lu na masaber atonga kumsang kha zaria somni panga akhanania England le Stockholm Darlington line chu peifelin naoma rail hianin Europe khopui poimo sang te chu atan tlang veka hei hianin sumdon na konga te inkalpo na konga te le kong sangin mason na athlena Rothschild chuanin kumsang kazaria somli chawa phei kha chuanin railroads le railway ventures zong tenen chuanin in sumdon ton na thuthlung an ziaka na satakin an hausakna apung dor ani Rothschild chhungkua hi an sumle pai manna hian an fing maya an mahar sadna lo thleng tur nia an shate midang poisa hianin an hnot boda izelani banking system chau an thunun ani lawa chunga changa revenue emo commission an lag lu zong te chu assets leinan te le investment a an mangle zela stock market an thunun ne maya railroads te railway company te po kongsang sangin an thununa an nei zelani tichuan an chhungkua ngetaka anom theina turin le an thate a midang an lu lo na turin Rothschild chhungkua chuanin unaw kazan te nen khanin anin nei china kumsang kha zaria somni pali changa sang kha zaria somsari pakhat inkar chungkhanin in neina voice somni pakhat oma chuta voice som panga lai chu chung khat nai bul tak te ne na in neina ani ti chuan an chhungkua chu chung khat in nai tak mai an lo ni an family tree po chu achang chuanin shia thiam har ani entirnanin ipate tang khanin amak pa emo amonu ivani theya chu wan chuanin chhungkua family tree an zia na po kha le lama chuanin shia thiam har chang om ve ni tin Rothschild chhungkua hianin mi pa te chau hianin sumdon na an enkol theya chu wang tak chuan Naples le Germany an branch te chu abauta ni achan chu khata kha in meichia chau an pian chin wang ani kumsang kha zaria chaule changkha zakwa chau in kara khanin Rothschild house sakna chuna satakin pungma sela mi puite anre theizwal maya achan chu indona an sat wangani ti chuan kumsang kha zaria somlia chuanin France chuanin indona kongsang shanga ne na achang lawina chaklo chauzela chu chuan an economy chu ati che maya atlu sop rup thei to ani chu ta tak chuanin France mi puite chuanin an sarkar le a phena indolo finance tu chu an huain an ngei maya ni reilo te nuwa chuanin France a Rothschild bank chuan tlak chhiat lam apanta a ti chuan James chuanin a institution a bank te kha chan him adu wangin London a om awa pa lainela neithana fapa kha achan puina avadil ta ni achan chu French Revolution han thleng khanin Vienna te Paris a anin te kha ti ral mai ngai din huna khan adin tir tlat mai ani
tin lai na la tan khanin apute in le lote a bank te kha va chan him tur le va bail out tur khanin ri sang taka om ti kha a she chiang ema amai ro chu atan chuan chhungkua in lungrwal takle nget taka an din zat luka thlan tur a om lo thung London a bank chuanin loan nge moza chu an siama a putea bank chan him tur chuanin an pe chuak ta ni ma se khata khana top mai lo lai na la chuan a chhungkua ada poimo ema him takle dam taka anom theina tur chuanin banking system a chang ringot lo hianin sarkara a fung poimo chel angai ani ti a sha chu chuan an thla judami hotan shim khanin kong enge motala hum himna a thlen a be se ani lai na chuanin poisa nga maya chu wang chuanin press kha poisa in a lei chawa in than le huna atlin theina turin chu man atumani kum sang kha zakwa kumlai hol bor vela khanin British a chuanin dan thar an chama chu ta chuanin British Jews ho chuanin lorel na hmuna chanwa wan nei ve the ni ti kha am pa sa ti chuang kum sang kha zaria somli pasaria chuanin Lionel Rothschild chu liberal candidate ni turin London khopuya chuan ading vea ta chuan thlantlin na ni ta ni amai ro chu thil pakhat dang tu aneya House of Parliament a telve tur chuanin pathian lekhabu thiang hlim atangin thu atiam angai ani mase Lionel chuanin chu adu lawa thuthlung hluia chang chawin thu ka tia mange atia akum le che a chuanin House of Commons a chuve tura ot Bible be chana an lak ngai nge chu House of Commons vek chuanin antibauta ani Rothschild chhungkotan chuanin sarkara lua rorel tu te zinga chanchu mel lung poimo tak mai anita kan soita kang khanin Rothschild chhungkua chuanin sumdon na reng khami pain an chel turani ti kha laina la po hianin a she chiang maya amai ro chu thil sha chian lo pakhata nei ani banking system a khanin an mani ron el tu tur dang an lo chhuaga chu chuan ongshang shangin an sumdon na le banking system a khanin anon lwalan chhauzelani ti kha lo shimi alawa Junius Morgan hi British banker merchant banking firm George Peabody and Company ami ania kumsang kha zariat somruk palia Peabody a retired nu khanin Junius Morgan chuanin farm zongzong chu a enkol chhauta a Junius Morgan chuanin liglian tak atel theina tur chuanin sarkar banking le an finance system a atel ve angai ani ti a she thwaya kumsang khazaria khawvela banker tan chuanin hun cha chu indona a finance tu ni tluka cha aum lawani sang khazaria somruk pasari khanin France wan Luxembourg khopui kha Netherlands a changa le antuma amai ro chu Prussia chuanin chu thil chu an du lawa an lo dau dala chu chuan in anin kara tension sang tak aron siama Prussian chancellor mitorot tak mai Otto von Bismarck chuanin an dau thei hun tur hun cha chang renga July ni som pakwa sang khazaria somsaria chuanin Napoleon pathum na chuanin Prussia laka indona apuang ta a he indona nge mai hi Prussian chancellor Otto von Bismarck ana alo chan reng chuani he indona achang hianin Prussian le Germany chu wang khata lutin Germany chu anople theina tur hun cha ani in angai ani atira chang rengin Bismarck a mi zai hi mitorot ania zia pahni aneya pakhata chuanin thil film taka ngai to a fing taka ti chhina nia ale lama chuanin nubul mai thil ti phong ang kha nia Bismarck a hianin mi pa ani ti hi kongshang hianin lantir adu fo reng ani kumtam tak chung chu indona shang an lo finance china wang hianin Rothschild chhungkua chuanin he indona hianin tunge chakanga tunge chaklawang ti hi an she thiam ma maya France tan chuanin Prussia ram an chancellor po mi chak tak mai Bismarck chu nei theina kong om lo ni in an sha chu wang chuanin France ne na khanin poisa puk tir an tum lawani chu wang chuanin banking system shang Rothschild le burning te chuanin France ne na khanin poisa puk tir an tum lawa chu tak chu Junius Morgan tan chuanin kong in hong alo ni ta ni atan chuan France hianin he indona hianin hne na an changa ngem ti ai chuanin France hianin an loan an pu khi minrul le the ngem ti kha apoimo zoka ti chuan han zir chian chuanin France wa an economy a nget takin an dinga chu wang chuanin thluchhemai mai turan ni lo ti a hmuwa loan na puk tir po in loan kha an ron ru le thei dol ani ti chu a she thiam thei nga la
amai ro chu khati hun lai khanin France economy kha sha thia ma har ema a diversified mai ani tin an sum laglu na hnar ber po chu tax an lakho ma chang khan ani a chu tax collection system an tia ti chuan France se paite tan chuan Julius Morgan na chuan in millions som a peta a tin American banker ani angin France si paite chu American arms te an ral thuam te leiturin thuarona hein dona a hianin Germany chuanin chakna an chang shama ti chuan Treaty of Frankfurt chu kumsang kha zariat somsari pakhata khan an lo siam ta a German si paiten hne na an chan na limthla tam tak chu Palace of Versailles Hall of Mirror a chuan an tar chuai ani ma se France chuanin indo zoa lon an ru lang tia agreement an lo siam to chu tiang lo de chuan an kalpuya lon an puk an rul tura kha ma dein an lo pelo ka chu kumsang kha zariat somsari pathuma khan ania chumi awang chuanin Julius Morgan a chuan lotlin na satak a chan pha ani khalona chang ringot khanin million pakhat point panga lai mai a hmu a chumi wang chuanin sarkari na sumle pai an vor virna te chuan atel thei pha ta ni voini thleng hianin Julius Morgan voini a chuan JS Morgan and Co tia shat lar hi finance khawvel a chuan an ming alar te em mai ani Julius Morgan chuanin a banking system chu na sataka a zau lai chuanin Rothschild chuanin harsat na an toka kumsang khazariat somruk pariata khanin James Rothschild chu a borala a tha chang dol tu tur chu an chhungkua chuanin an wang ta em maya chumi awang chuanin Rothschild chhungkua chuanin an sum dona chu Europe khomwal puya chau ni lawin pui ral lama po chuanin ti dar an tum ta a Egypt chuanin am portfolio mun za achina mun somthum pasari chu an ngata tin Indian Railroads te po chu anon finance ani hunkal to an ming an lo cherna zong awang khanin khoi hmuna po market te hong le po ni sela an ming an cher chun zom zela ti chuan lalram anon tlu chea an aya chak jok lalram te anon om ta zela kumsang khazaria somnga le sang khazaria somsari inkara chuanin America ram chuanin economy ya channa na satak mai aron neya Industrial Revolution aron oma ti chuan sang khazaria somruk pakwa chuanin transcontinental railroad te an lodina heti lai bor hianin industrial magnets anti million tak mayan ron ding chhuaka Cornelius Vanderbilt chuan rail kongte athununa Andrew Carnegie chuan steel a thuneina achanga tin John D Rockefeller chuanin oil a enkol thunga heng mi ho sa ton to emo tycoon se hianin America economy de chuna satakin anron siam tha a heng tycoon se hianin industrial revolution na satakin anron soinunga anma ni awang hianin America po hian khawvela a berni na aron hau pha hialani atir lama chuanin Rothschild chhungkua hianin America hi an hmun hiam hlea mi anglo om khom na ramani ti in an soya amai ro chu heti lai hmuna hian industrial revolution te aron oma an economy aron chang chho ze le Morgan le Wall Street te nasataka aron chang chho an hmu chuan heti lama hian an hoita a an sum don na an zauna ta na kong poimo em mai chu khopuya thisen alwan che khanani chu mei ni kwa sang khazaria somkwa pathuma khana thlenga heti hun lai hianin rail kong te chu na satakin an siama chumi wang chuanin rail kong sakna mun kha mun tina kha na oma chu chuan ram te kha la hek na se em maya rail kong an siam na mun pakhata chuanin rail kong kha achima chu ta chuanin mitam tak an thi pha he thil hi history a poa worst depression hun thim lai tak kha ani economy an tlak niam lai tagani ti ya an lo soi chin kha ani mingdanga soi chuanin the panic of 1893 ti in an soyani am president Grover Cleveland akhanin gold standard kha angai renga da adu awangin mi puite har satna su kyang tura tax ti hniam te kha adu lawa chu ai chuanin sarkari na poisa man na khan na satakin atipung zoka khati hun lai khanin US dollar kha khawvel pum puya poisa in thleng ton na atana manani lawa British pound kha manani President Cleveland akhanin US poisa hlut na atlak niam lo na tur chuanin currency reng kha poisa reng in thleng na kha rangka chakin an thleng tur ani tia amai ro chu Cleveland sarkar khanin gold reserve kha anei tlem em maya
Ti chuan J. Pierpont Morgan, JP Morgan tia kan hriat lara hi malaka engtia kalzel tur nge niang ti shetur khanin abia a. Kumsang khazariat chhobor vela khan Junius Morgan a kha accident awangin aborala chuwang chu atha chang dol tu tur le ai o turin J. Pierpont Morgan, JP Morgan kha House of Morgan chhungkua rel tu tan khanin nadani. US Federal Government chuan an gold reserve khan ni reilo te hnuwa chuan hmang zodona chu JP Morgan a chuan a hmu chuanin kharam no pangte tan khanin thil chhalo tak ani mai ba ka banking empire tan khanin hungna sa taka nei don ani ti kha she thiama ti chuan chhungkwa rangkachak nga mai US Federal Government jan pui thei tur a sia chu Rothschild chhungkwa te kha anni kumenge moti chung chu Rothschild chhungkwa te khanin gold le silver lak chhuana khura khanin investment an lo ti dei to a JP Morgan chuanin Federal Government tan khanin bond siama ta chuanin $1 million somruk panga lai me siama ta chuanin Rothschild ten in biak rem na nein 3.5 million ounces of gold alayani Pati hun lai khanin bank te chuanin sarkar kha loan puk tirte an hna loan va pek te kha an chak emema achan chu sarkar khanin loan alak reng kha arul le vek zela chu mai ba ka tax kha an du huna an ti san thei wangani Morgan le Rothschild chhungkwa changrwalina bonds an siam chu mipuya an hantlang zar tak tak maya reilo te chhungin an shal zo ta vek maya America ram chu ram thil ti thei tak aron ni chhauta a ram eng mai na an khin theilo turin super power nei ram amaina ron ni ta ni so ti lai chuanin Rothschild chhungkwa chuanin America ram chhunga chuanin an lal ram an lo za ve zela so ti lai tak chuanin Europe khomwal puya chuanin ram shang te chuanin an ram lo zawa lalna nei an du awangin in ngurna ram le ram in kara thlengna se em maya chu chuan in dona a thlen lawang ti a hriat to lawani chumi hun lai tak chu Rothschild chhungkwa tan chuan hun rangkachak alo ni vele ta a Rothschild Bank London amia an ho tu pa ber chu Nettie Rothschild ania British sarkar hna chuanin arsipai te thuam chak torin thualo rona khati lai khanin Europe khomwal puya ram shang te chuanin sum an manna tamber chu an sipai te thuam chakna khanania chumi tan chuanin poisa an mamu ani tunchuma indona lo thleng tur hi indona an lo hmu to zonga rap thak berle thisen chhuat nemna berani ang ti Rothschild chhungkwa khanin an lo shemya lo Juni som hnipriya sangkha zakwa som palia Austria-Hungary Ferdinand Archduke Franz sa tha ani hnu khanin Europe khomwal poichuna satakin anin dole ta a Entina Serbia lo entaila Serbia chuanin Austria-Hungary na min ophi kan du lo shim keima ni hianin ram kam ni vea heng thunhwaya kun hi kan tum lo shim man lo ti vea Archduke le anupui Sofia te thatu khachu Serbian ho hi annia khata chang khanin kha buaina kha arumpun lun chhauta ni heindona hianral thuam thar shang te ronoma indona rap thak takania sipai millions so man thi baka civilians millions rilayan thiani avoi khatna tan heta hianin Rothschild chhungkwa chu achaklo lama andinga Rothschild chuanin indo pui pakhat na po an lo ma chona har sana tok lawin an lo paltlang zel chung hianin America khomwal puya chuanin an ma ni ron el phale an ma ni ron ne theitu bank pakadaw ma chu Morgan Bank khani JP Morgan a aboral nu khanin aya afapa Jack Morgan a oma Indona chung khanin European changrwal polte hna khanin lo nge moza tan pe a war bonds te an siama khata chang khanin lokna na satak andonga amairo chu kumsang ka zakwa somthum pathumaron in her chwa me chuan hil danglam aron thlengdor mai Hitler a chuan thuneina aron neya chuwan chuanin judami shimshim khanin economic ate social life nun phumpa ngai shimshim kha an mang theilawa Rothschild chhungkwa po ambang big law until nei de chu shen sakan nia am bank te po khar sakania member ege moza phe chu German ramachang khanin an deport an thon ho ani Rothschild chhungkwa de chu America ate Spain ate an ral tana an kalsantak an thilhu tam tak te chu rok an nia chung har satna an to shep nuwa chuanin USA a chuanin an ronding chuak le ta a voinia chuanin an hausak na hi atam maya
mention lian tak tak mun shang shanga an neya hotel te long lian tak tak nuam tol na tura siam chi shim shim te le art collection hlu tak tak lemziak hlu tak tak te an nei chewa sumai baga mun shang shanga restaurant te le grape hwan te an nei ani an ho sakna hi engzat che ange ti sha ta ni lawa atlem thei bera chhut pon billion zathum som nga anian ring etiang khopa mi hausa ni si hi khovelina mi hausa lis azana hian an chhungkua hi tu ma lang anom ngai lawa aru khian khovel sarkar te an thununa poisa te puktirin sarkara te anin zepa thunei tu te an thununa indauna a omin a hlokna tel tu chu an ma ni hi an ni zelani tin researcher chen khatswanin an sung ko hausak na hi $1 trillion zanga aina tamani tian soya sumi omzia chu an hausak na chu khovel pumpuya achan ve hlokhi a hen ti nani mun shang shanga in liam pui pui palace te castle te emo grape store na mun tele restaurant te in ti hlim na mun shang shang an nei chung hianin kum sangkha zariat khanin Rothschild chhungkua hianin Reuters an leya enge Reuters chu ti kanom paltakin news agency company hi ni ti chuan Reuters chuanin Washington Post an leile a chumi omzia chu chanchin thar reng reng te an thunun na hnuaya a om veka khovel pumpuya hianin news te an nu danin an siama chu chu mi puite hne na sha tir turin an puang chhuak le ti na ani henga wang hianania tun huna harte chuan in mainstream media dinan BBC CNN te poniang henga changa news reng reng hi until puan zong zong hi oi vector anilo ti na ni chu entinan indo thu thang Russia le Ukraine an indawa chu tyang kha tyang chuan thil a thleng ti te news a an soe lom kan thian a phena thil thleng tak tak kha kan va shiat lo te po oma chu wan chang khovelina kan shiat thei turang le ai thak nuam kan ti turang zong ten anon puang chin ani kan soita kan khanin Wellington a khan ne na achanga England in ne na an chan lai khanin England in ne na an chang lo ti in thu thang dik law asiama information changkai zia chu Rothschild in an shia kan ti to kha chumi wang chuan tun lai khovela po hianin indauna a miswalam pang anga anon chantir te chanlam nei khanin viewers ngai thatu te min siama khata tak khanin kan film khur apoi mo hle ani media television network lian tak tak pathum khati hun lai khanin an thununa chunga wangte chuanin eng thunge puan tur ti te an du zong chau kha puang turin an siam thin ani ti chuan an hnuwa England Royal Mint poisa thiran chutna hmuna chuanin thunei na han nei le a Bank of England atan gold agent an ni boka chumei baka London Bullion Market Association LBMA te an thunun boka hei gold te silver te platinum te palladium te shalna mun lian tak mai ani heti lai hmuna hianin nitin mai hianin gold ounce million som thuma changa som li chu chu million som pakhat man hu hi an shal chhuak reng ani Kartin mai hianin Rothschild hianin transaction fees a ringot po hianin million chuang lai an la lut ani kumtam tak chung khanin Rothschild chhungkua hianin an subterranean vault cha chuanin gold tlang tak tak mai hi trillion tam tak man hu hi anda ani chu chuanin khovel pumpuya gold manga in sum don ton na hi asatakin apot peng ani tin chu mai baka oil company ya ro anrel boka Royal Dutch Shell changin a hlokna enge mozat an laluta tin charity enge mozat an pechhuaka chungzinga chuanin Vatican thuruk le an hausakna te black nobility hawina poisa an khol na te chu Rothschild Swiss bank te an company shangshanga te le an trust te da in anomani Alvin Rothschild te hi putar samwar felmel tak ni in ingai ni mai thei amai ro chu ti chuan ngai su Rothschild chhungkua hianin ramshang shanga president turte an siama stock market te an titlua ramshang shang te chu leiba nein an siama indo na te an siama indo pui pakhat na le indo pui pahni na te kha a phen a hian Rothschild in an sumin an finance fekani ti chuan mi tam tak an thi theina terrorist in bomang kamalom emo thlodei na supwa ka lom ti te khang ho zong zong a khan Rothschild thiam poisa an tum vekani tin hemi documentary hi athui em maya dar karli chuangania endua shechang duino mani chuanin ring of power empire of the city ti documentary kha in lo endonania
ti chuan kumsang zakwa somthum pathuma Hitler an thune narun chanchan achang khanin chanchin thar le chanchin bu sang sanga chuanin Nazi hoina Rothschild Bank an hwalbe dan le an nei dan te an tar lang na se emema chu mai ba ka Hitler a khanin Rothschild chhungkua mi Baron Louis kha aman thote an zia gani heng zong zong han ngai to hianin indo pui panni na a thlen na tura ma lo la tu le a thlen tir tu chu Rothschild chhungkua kha an ni thei mai ngem ti po hi zo na om thei ta kani atang kom nan Bank of England honania kumsom nga nuwa Amshel Rothschild tan coin shop kumsang khazasari somli pathuma ahon khanin Rothschild in alar lawa apinga chuanin Amshel Moses Bauer tin shadania kha ador kong khara khanin chinchhiana ada chu chinchhiana chu phosena hianin romani ga mulem achuangani ador ming chu Rothschild farm tin alara chu German chongchuanin Rothschild ti lo ni ta a afapa nei thanan dor aron enkol nu le khasum do naron enkol nu khanin apminga Rothschild tin athak ta hialani tin makte umai chu Balfour Declaration sang as a kwasom pasaria khanin British Foreign Secretary Arthur Balfour da khanin Lord Walter Rothschild na khanin lekha athona Zionist movement a thole British in Israel support zong in Uncle Donani ti anzia na khanin Walter Rothschild na khan lekha anthon le mai ni hun local zela hianin zo na aching na se maya Rothschild chhungkua te na po zo na reporter de na anzo a chwanin engwangin nge foreign secretary khanin ipu te kha khami anon thona dear Lord Rothschild in lekha anon thona an movement kha cabinet in ampom thu anon soi in zonan siama chwanin Rothschild Jacob Rothschild ta khanin kha movement kha an mani changa lo chwakania Israel hanin independent an mu chan po Rothschild chhungkua wangani tin an soi hialani soitor tam takle le tur tam taka oma mai ro chu a seilu tuklo nang khati zong khatun chuma chuan lo ni se clear tu te a top thlenga min lo en sakawangin lom thu kan soye